Uba hak Menteri Ketenaga Kerjaan juga Sarkar Jala haka sengi balang ulah pli perda ya karang mau subsentar haka program balapan long dekat office jom district medical and health officer Southwest Kasilis district haka jing dalang uba Remington long dok tengkar Menteri Ketenaga PHE ka Kongkaramai Karkongor IS Deputy Commissioner ke Southwest Kasilis district ki officer Sarkar na kitna baper ki Menteri Shnong ki alam seng balang berkipai ba ka dong kathanyi baru away Ibarat lalu bayalong nayo kung emelin at least job ha lalu muncul chairman ng MITC but iba sila yung lang hangin di ong yung pibo ako alkuwe ya kali ka jing kerang ke jingkwa di paiba yung kali ka district ibrahimay menonok hadap pada hospital ni private house them alkuwe dan komentar di muncul di paiba yang berbun wala naging padyo kung walang barinig manit, local media jopi. Na naging padyo ako kita ki fully sanctioned post. Ngin persaman padyo ay fund. Na naging nyoro, na nagkulong noro 50% in sedang berano yang ki sanction in post yung kita hadap pada hospital hamurwat. Kenang ba di hospital sedang mentrekam na kung na jengutol ki paiba babun berlang yung di isno. Yung ka district ba na nila ka hamurwat hi bola boy. Ngidon kini kijaka ke balabon senam hak bangira kini nanti pada klino ekamo thong sot sentar ngin patyo berkedap hadu menta lapon senam ngira kini nanti berkedap no ekamo kharwang sot sentar ngin patyo berkedap hadu menta nak kapar gini ka officer makin nur down di titik point bangira kini nanti ya ke bangin nak perkolong hak bangin selek pli kini kisot sentar hamo thong kamong pedap ngin pli kisot sentar hamo kharwang ni kamong pedap bangira ngon kamro ngina pegi ki area hak ni ka konstitusi jongi sa kaway kasot sentar hangtay hamana kalong kabaran kam hadu kata ay kulay